بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May kakong tinaihan, matagtoe, pagkasakahan. Alhamdulillah, hadya pagsarang sukur tabi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yini pain kahumuan tabi in pagsarang sukurin sababan tiya kita bitabilang may Allah subhanahu wa ta'ala amban me kaanakan muslimin me magparatsaya tudyo iye sarta nunay pangandaakan ne silabeyan atawakan si bakkas Rasul TV Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian pagsarang syukur TV tudyo Allah subhanahu wa ta'ala tiya kita biga halin dem hidayat ne luk den taupik ne inurungan uwe ni kasin na rin pangatayan tebin magtimok-timok pabalik tuo si tampat-tampat tebin inin yene maksud tebin nga hati kita bisin pakaradyaan Allah subhanahu wa ta'ala yene kasanyangan tebi amban bulak dunya hap in pag pamilya tebin paglahatin pag anak matatuehin pag saung kakein dem kauman tebi sababan iyene ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala pinasampay we ni si Rasul ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang baniin tiya ko kalibutan ning ko to si Luhanbi garo niya tanto historiko pataha sarta in ello ko itunay kwe kuhantangiin katekkahan barakal maut diglah hadya kumian taboo sumagwaanin baya ko niya dambuwa kawul hadya sabot ko si kaam murah-murahan bang pain tapaid datebi in si dem kawul miyaan yene kabtangan me aa dehellu yene pasuno amban mi sahabat yene me si tabi'in ubos pasuno si may tabi'in dehero amban pamasako iye si kwe ito pimbahagi sa song na isab tek kasikite bi may ipon Allah subhanahu wa ta'ala yene bulan pinangurong may Allah subhanahu wa ta'ala sikite kwe hantang bonus lai maglomba-lomba may manusiyain mag-amal ibadat tudyo Allah ta'ala sarta in ammar ibadatin bang tahinang we telay din bulan miyaan pinagtamba manamba we Allah subhanahu wa ta'ala in pahalanin ambaniin dehelu amban manusiyain patekkas iye in bulan miyaan yene bulan Ramadan subay iye paniya kwe hantang aa magtatana subay iye paniya kwe hantang aa magtinanin damikian subay iye paniya kwe hantang aa som miyaan magtes kwe me dalil kami den jami'ah kwe ito kulang maglabi hato sa ami telaw simana in class kami den jami'ah tawaduwe sa miyaan tek kane isab si kami yene pagtesin nadamikian yene painte me manusiyain dehelo patekkas iye in bulan Ramadanin suwe iye maghanda-handa kwe upama yene aa song magtanain sa ingge upamanin inaahin bang iye song magtana mula-mula dehelo suwe lisinanne yene likus iye song pagtanaan ne suwe lisinanne suwe ginawasan dehelo aman pag-edek ne suwe katauhan ne bang sumiyan iye ngedek suwe prepare ni kemon miyan handa nila iganta
miyaan kailangan ni si pag-edek ni. Inmano siya bang iyesong paasik din bulan Ramadan, ina hininang nin subay iye pahikkane in pagdikir nin tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Subay pahikkane miyaan in pangalisin ne sin pangatian nin, pangalisin ne in betis nin, pangalisin ne in tangan nin, pangalisin ne pamayam nin, pangalisin ne behenin. Hati nin dumay minaksud kun lai wa irisinan ilaklasan binarasan magtutbrush kite atawa magsiwak yene painte uso turem lahat ininin duksarta iliin yene sinunnat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud nin lai yene manusiain subay paikka ni in pangalisin ne ginhawabaran nin lubalabi na in pangatian ne subay pahikkatebi in pagtawbatebi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, subay pahikkatebi in panabuttebi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, supaya lisin pangatiantebin, lisin kakahinangtebin, bangkitebi taawot mag-edek panagnaan amban bulan Ramadan lay muwasa kitebi denten lumpo bahangi, atawakan duwempok siyang bahangi, ingge-ingge lai, yene katumawaan, sinpuasehin. Hatinin, subay kita pahap-hap miyaan kemon bang kita taabot si bulan Ramadan pegge minaksud tabin lai bangsa ingge tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala in ammal ibadat tabin amban ginhawabaran ko duklaton si kaam kemon lella parende kita awahi makana miyaan paharap kita tudyo Allah subhanahu wa ta'ala duk ka-ikhlas din pangatian tabi miyaan kemon takite to si gua barante iene bantu kay khlastin miyaan subaiha pamandang kitehin we Allah subhanahu wa ta'ala duk panunayte iene pangandakan nin supaya miyaan taabutte bang ine supaya miyaan tadauhatte bang kite taawot papole hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sanyang kite bitu amban bulak dunya luba labinin bang kita taawot si ellew qiyamah. Amaniin samput ko yene kaulay tariwayat inindambuwa amban Hasanul Basri miyaan inbisa ininin niya bakas tabassa ko ng buwa kulang paliksa ko tabassa ko miyaan si waktu ko miyaan si manamiyaan hap Makkah ubus niya program sa sangkami diya tabasin yes programin ang dadali tapainsert kumiyaan pasal kaulay yene maghikhan bisa pa hindi may shiir usta sabute kumiyaan tapanambong istra shiirin khaba hinapusan huruf atawa may mim ubus bilay kyo nagna natasabot reku tapangan si reku miyaan inbisa miyaan pa inni ma min yawmin tala'ati syamsu fihi illa wa huwa yunadi sampai kay napusande. Pag-uuse ko binasa, ini kayo duwin hati miyan shiir hadith ko yene pain miyan magantan mikroponin dambuwa amban Yaman estudyante si Malik Saud University. Ubus talong kade ko ininin ye kaulay mag-atap duk bisamiyaan sa naans ininin Hasanul Basri rahimahullah in mamisahin ina bisanin ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa huwa yunadi ya ibna adam ana khalqun jadidun wa ala amalika shahidun fatazawwad minni fa inni idha madaitu la a'udu illa yawmal qiyamah. Sa paglay si kaulang buwa itasabot kumiyaan ini bisanin lai fagtanim minni fa inni lan a'uda illa yawmal qiyamah. Kung Allah subhanahu wa ta'ala yeni si pagsaot-saot lay kahaba ituen ellew pasila kahaba bahang misali do miyan benek ulan atau badju mata elewin masih pagwa asa basta ellew ni pagwa ang panya waktu pajar ni asal masih tedi pagwa ubos ine lai si kahaba ellew yene subay saot-saotan tebi in ellew niya ang kahaba patek kasikite ine pa in bisa Hasanul Basri ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa huwa yunadi.
Gakain niya amban mi ellew. Sa'yo kimananin tiyo. Ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa huwa yunadi. Ganiya amban mi ellew. Pasila si waktu pajar ninne illa wa huwa yunadi. Melainkan nen iring-alingan. Inalingan nen yabna Adam. Oke, upa ini anak Apu Adam. Sini anak Apu Adamin nakita ininin. Mian, oke upa ini anak Apu Adam, ana khalqun jadidun. Aku pa ini pinapanjari bahau. Kawa sumut ke dari bahau. An sinilinin bahau bisa, bahau ang mandilewin, elew bahau. Mian aku pa ini pinapanjari bahau. Wa ala amalika syahidun. Duk aku pa ini si hinang no syahid. Yene takitete keo atawanin aku naksian kao si yene hinang mo si elewmiyaan. Ubos pa ini fatazawwad minni. Naut keo bang ito yung tinuhut-tuhut in maananin to pa ini magluto keo ang banako. Sa in paglutuin, subay kitinaut-naut si oras miya ang gepi palabay. Ine to istil paglutuin sa inge, yene al-musara'a ilal khairat, subay kita di maglomba-lomba, maglupog-lupog. Sihinang kahapan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pigiray si kaudang buwali pa inne fagutanim minni, hatinin saut-sautanon. Saut-sautanon ko atawa naut-naut kiyo pa inne amban ako, fa inni idha madaitu nas ininin na benna pa inni in aku bang ni kulumabay la a'udu illa yawmal qiyamah. Pagibang ni palabay elawininin gay ni balik sumusumudde miyaan gay ni kupain ni pabalik miyaan malingkan nin bang taabot si elaw qiyamah. Na may pong tinai palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala isabot ko sa imiyan ko ihantang miyan pamikil-mikilan tebi amban ginhawa baranku latun sika ambang lai tatay mabi miyan saut-sautan tebi pinhap-hap in kakahinang tebin luba labinin tiya song patek kasiki tebi balik pinag-alin mo may abahi miyan may kapapuan bulan putein yene bulan Ramadan dukha pagamal ibadat tebin saut-sautan tebi nganad amban elet miyan sige patek kain bulan miyaan murah-murahan anad kitabi mag-amal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala do mian ka ikhlas din pangatian tabi tuju Tuhan tabi Rabbul Alamin yenera kitabi paluwas amban bakkas atawakan likusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegega niya ituin tinarabaho sa didiwe tabi pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala malingkanin amban bakkas Rasul tabi sallallahu alaihi wasallam kuya tasabot dem suratul kahf kuya bakas miyan tasabot we tabi dehelu atawanin daran wal tawassati bi kahawa ila jumaat man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Pa in Allah subhanahu wa ta'ala sinesine miyan helat-helat atawanin ngasi-ngasi baya magkite duktuhan ni Rabbul Alamin falyamal amalan saliha na subay iye nga hinang iye ne hinang hap iye ne hinang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sibakkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dukda iye magsyirik niyan si Allah subhanahu wa ta'ala maksud nin la isubay kita bi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala subay kitabi mian patuun tabi in kakahinang tabin tudjo iye mian tartan tutudjo iye ikhlas dumen karna sine ruksine amban pamisate amban pangahitote atawa ini pesaddi billahi pegwe bang mian pandak-pandakte in kahalanin dakite mayam sithaan story atawakan sihapan story sumagawa nin pinayamanten sihapan hinang dok sihekkahan hinang magmaap kam si ako bang niya alay tapaiddabi iyan aman Allah subhanahu wa ta'ala miyaan bang niya lailaat geha pakarebi amban kakulangan si panghatiku pegewein ako lay
makanak ning ko si deluhan bi yuka ablo masalabi tagakalin atawakan matauhin pagi ako lay dumeng ko tao sumagawa nin baya ako tao murah-murahan magmaap kam si ako magmumpa at sikita bi ilmu tebin pakalete bin dok tebek tebi pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.